Belap Kuki channel tuso LAHKHOM ni hozo se labon on ni kupa tunung jong VANNOI THUSOH chum la chum ho anabe khom kiloite Israel le Palestine ki ka kidona atha bein ahong kho sikit ta na hi pathin ni kho chun Israel me pi ten West Bank a Palestine te chen namun ho buluna anei chun in hal na jong aneyo na hi chule Palestine milham thina to jong umin na ki sei na hi ichi thil su chu achi sa ni khwa Israel khangdong pasal ni Palestine thal choi hon anaka bli jiwa Israel ten buluna abolo hi Israel te buluna chunga chun 8 group Palestine Red Cross ten mi zakhat walim ki to kha na nezin ana seu na hi Israel te le thu na hi Palestine thal choi hon Israel milam pasal ni nebroscopy muna anaka bli zowa so na hin hiti zia chu Israel mi pi so sang ho chun lampi anatin uwa Palestine te chenna ho chu bulu na le so nga sena Palestine te thil lo ho khal hana ananeyo anahi amuna tu su LAHKHOM mi ho saidanin gari somni wal chule chenna building khat jong ki buina chun ake hal ha e ativne hi geldo thai khat chu Israel khangdong athite ni chu garia ato lai lhona Palestine thal choi ho chun anaka bli o anhi hinla koima kiloi khom nan ki phunna anei di puwina hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in mi piten chamle inga omna divin anasain mi piten dan chu khuna ki choi jeng loading in timna anane jinhi aji chu Israel Defense Force le Security Force on tol than ne ho zo si a hol do dingo mat do na anewa achung thu kitan te ding a hi achi sa hap tu sung jing a jong galgo bol tampi su thing hia ma a hong long ding terror attack tampi ven do an hi atin hi hizi chun Israel Defense Force ten ato dingo hintongu han hitia chu ki tho khoma terror ki ti chunga hi galzona enei dingo hi anati ben hi chilai mon hi masanga pa na Israel le Palestine te ni ki ka ke buina umjing namun khat jong chu hung hipe na hi Jordan panla na noya United States le Egypt pannan Israel government le Palestine Authority ten ki ka uwa buina ho su dai a hin dinga panla na dingin ki hona ananayo vin hi aji chu ahung lung ding nai lam cha a Muslim tia dinga ni khuthing Ramadan ha chule Israel tia dinga jong ni kholopi Passover hun ding ni kho nai cha hi a hitan hichi ni khole hin alang to gela munthing cha agel hon al aqsa mox muna pathin howa chi chi ding o hi hichilai muna chu buina ungkai son theya umahi hichi chun ki hona dungzuin ahung lungding thlathuma pat lagup chan alang to gela him kham chi pine dingin ki phat sa na anei hlonen a hi hichi ki hol ha na chu observer ho sai dungzuin malama Palestine and Israel het pi lona a hi lo le United Nation a Israel dona thu saina anei thelo ding chule Israel in occupied West Bank munhwa chenna in tha sa ding ana phat sa hole asa gun ho chule outpost ho a hai sanding o hi hinla ichi ki ho na chu Hamas galgo bol kiloi khom na hon panna bei ki ho na hi atina banwa hicha panla Palestine Authority ho oimo chanovina hi langkhana Israel Ultra Nationalist Finance Minister Bezal Smotrich ichi ki hona wanga chu settlement tha ki soho ki hai sandi ponte anitikin in ahi Iranian Deputy Minister pun dat male ti zanumta tugu khat anasaido anapongdo inahi state media hon Deputy Minister pa tupundo anasay dungzuyon Iran Deputy Hair Minister Yunis Panahi in mi loy kanin kupi thing kom muna numay ho thim zilna sumang thaina ding numay simlai ho
ne le cha gu ti chu poison analha piove atin hi hichi tu to ki mat chun achi sa kumsang ni somnilani elha sunga hanglam tiran kaya skula kai numai ho respiratory poisoning nat nanai mi zawal mat do anhin hospital chan thutjang anamove ekitin hi achi sa pathin ni khwa chu hichi tu chu her minister pun a hi dan athu saina a confirm anabol an hi hicha kona het do thei chu mi loi khanin numai te thimjil na munpi school ho zo si kha omne dinga panhata ala o hi ti ata lengin hi hinla her minister pun hichi tu to kimana akiman akihen tang a hilole holchil na omdan ima sei chin pon hi achi sa bulte lasong jinga jong simlai somle li lamin dammona anei ziun in sungmiten ki phinna anenayon hichi ho don but na chun government spokesperson akon don but na chu intelligence le education minister hon hichi dammona poisoning thu to kimat chun holna aneyove anetimei mayon hi Kremlin akon to pondo in China te in kidaw na thua chamna ahong kondo na dinga apu do peace plan pha asa dano anasayo na hi hinla hichi kiboy na thu in mun anei nai poi anatiu vin hi aji chu military operation hi chila jing na liding a hi atiu hi phatma saje ma chu United States President Joe Biden in China companies Russian ke thopi na nei ho sanction bol khum dinga blacklist anagon tup ta owa anasai a hi China in hichi thua chu adol ta adon putna counter measure nei dingin ki gutna anayovin hi Chinese foreign minister spokesperson non anaphondo dongzuin United States na to dan hin VANNOI dan hua pansa na thei aum po na hi chule United Nations Security Council in thanei na jong apipove anati na hi anato hi dan di lo a hin chunga Chinese te interest na sata a ato kha dinga hi hichi chun China in hata in demna akinezin don but na jong khota akineding a hi tin anaphong doi na hi alangkhana United States hin Russia le Ukraine gal thwa China chalo dan hi vetlhih jingo chu a hin United States National Security Advisor Jake Sullivan in ihamtia China in Russia adinga letter 8 ho pina anei po ule agu khota ato kha dingo hi anati na hi aman anasai bena China in api galman cha hwa hi Ukraine gamsung su mangna su gep na le milham tampi thana kinai jinga hin hichi thua hi Chainan angai kham angai jin hi chule European gama to hompi ho henga jong tu thot na kinai so tan China in hichi din mona hi pan ala lowin aphai anati na hi Russia tia dinga tugu LAHKHOM nale vanlai zola kon melmate vetlhih na surveillance plane len pin A-50U ministry surveillance len chu Belarus kamsunga machulisi muna bompo ke zin anasita na hi hichi machulisi ho hi Belarus kamsung Minsk kam kaya umahin amuna hi air base le military airfield len ta umahi Russia tian Ukraine a hinbulu panova hichilai mun hi pansa na chule Ukraine gam misaila kapna mun khatna anei na banova Kinzar hypersonic missile po MiG-31K fighter ho kinga na mun pi khat zonga hi hichi kibulo na hin Ukraine te na to hiding ngagin mona anayo chu hilowin Belarusian partisan group BYPOR kiti kaif panhua pang amoho bol ahidan ke phunna ananayovin hi thuso in asaibena hichi a kisuse A-50U awex len na chu thaman thei a hi kit na ding chu seizo lo khop phan hung lut ding a hin hichu Russia adinga boina kho ta le Ukraine chunga gal abol nawa ha samna kho ta khana anei ding win awmin hi ati
tu su apat napat acai na chan ngai ho zo si na chung chi owa ka ki pa naw ka hin phong ovi tu su tha imukit ka ovin na bonon mang phale chi bei